Pon gelak pon ida buakin bada orang kak dintok barokah dalam tempat, bada barokah dalam keluarga, bada barokah dalam nak potoh, bada barokah dalam nak potoh. Nak potoh mun barokah maka tetih celah beateh. Esoro ngaji mangkat, esoro asakolah mangkat, esoro lemeleh mangkat. Tak alabanan da orang tua nah, ngapek teh da orang tua nah, tak nyakein da orang tua nah. Nika berarti nak foto na barokah. Sebaliknya mun nak foto tak barokah, ibakon kabere ke timur, ibakon ngaji entar ngeleleng, ibakon asakolah amain HP, nang eromana ibakon meleh-meleh tak boron. Anika berarti tandena nak foto tak barokah. Jadi apabila tidak gelak barokah kak dinto sajan atambana kapeku sendak ku lebih sampean, baik di dalam tempat, baik di dalam keluarga, baik di dalam rajih, baik di dalam nak foto. Malar mantar nak foto nak ku lebih sampean, berarti nak foto sebarokah, seteti lecen lepaki nang swargana Gusti Allah. Amin Allahumma. Lanjut. Jangan nyaman saya jawab. Pon makin abahas barokah. Dari barokah kak dinto manabih kula bi sampian nang kalangan ahlu sunnah wal jamaah bada istilah tabarruk. Tabarroka ya tabarroku tabarrukan. Manabih cai pon nak kanak santre nikah ngireng wazan tafa'alah. Sekadi mawazan tafa'ala kak dinto di antara faedah anikah lit takalluf. Anikah bahasan santre tinggal tak apa. Lit takalluf, takalluf ni kenapa? Takalluf nikah rep ngarep. Berusaha menggapai sesuatu sekita ikan di nikahnya mana takalluf. Cuman mana bineng neng ilmu tasrif beda takalluf. Bab nikah lain boleh. Pon ilan juta kina tabarruk. Tabarruk ni kenapa artinya? Ngambre barokah. Tabarruk ni kenapa maknanya? Nyupre barokah. Ba'bada dalilah. Sebab sebagian golongan mun kula bi sampean nang ebong kampung kak dintok mungkin ki aman dari paham-paham ingat nikah. Bada sebagian golongan andi pahaman tak poron ke angkui tabarruk. Bahkan menyesatkan orang-orang si atabarruk. Orang-orang nyungkem dek kurunah. Orang-orang kadang manabih barokah atau barekare dari kurunah pas yenum sarang santre. Bada sebagian tak kesukan. Inya main syirik, inya main bonapapon. Anika bada golongan ingat nikah. Tapi nan kula bi sampean ahlu sunnah wal jamaah bada istilah tabarruk. Bada adalilah bada. Kita buakin dalam Al-Quran wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Dabuna kanjingna akabuna Gusti Allah atatiakina ba nagapi dari maqam Ibrahim musallan dak kenangan as-salat. Teti nang ikalilinga Ka'bah kak dinto bada anyama maqam Ibrahim. Nang makom Ibrahim kak dintok ni kak isunnatakin kak angkui ngelakonin solat sunat tawaf, solat sunat mutlak dan lain-lain epon. Ana pada buna ulama mi isunnatakin kak dintok tabarrukan bi atharil anbiya keng markana nyupre barokah dari lampet para nabi yang kak dintok Nabi Ibrahim. Nikah dalil Al-Quran, dalil sedari hadis bahwasanya para sahabat banyak dan sering atabarruk dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat kadin tok bade se atabarruk dari rambut Gusti Kanjeng Nabi. Ingat Sayyidina Khalid bin Walid panglima perang. Aneka agaduan rambut Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ban rambut saya kaoleh sareng Sayyidina Khalid sebab Kanjeng Nabi nang bakto hajjatul wada ketika Gusti Kanjeng Nabi ngalakonin tahallul engke karinto kelaban nyukor rambut maka para sahabat karinto arpuan ebeng kira kaangkoy ngaoleh rambut Gusti Kanjeng Nabi ara apa mi arpuan tabarrukan min athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di antara na saya ngaoleh nikah Sayyidina Khalid bin Walid maka rambut Kanjeng Nabi saya kaoleh sareng Sayyidina Khalid bin Walid kak dinto isaba neng baba na koccanah neng ibaba na koccanah kak dinto isaba ban selalu ekeba kaangkoy aperang bahkan suatu ketika neng peperangan Sayyidina Khalid bin Walid kak dinto ibakto perang berkecamuk anika turun dari kuda nah turun dari jaranah kaangkoy nyareh koccanah segeger padahal di kanang tengah peperangan para sahabat selain keton heran Sayyidina Khalid anapa sampean miki resa harian kocca ibaba padahal ni ketepang perang bisa jadi musuh bisa nyerang sampean nah pada buna Sayyidina Khalid bin Walid marka itang kocca jia bada rambut Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban kula tak ngangkui kocca sebada rambut Kanjeng Nabi nang peperangan kecuali pemenang sareng Gusti Allah subhanahu sahabat Khalid bin Walid atabarruk kelaban rambut Gusti Kanjeng Nabi. Mun kibar kadang kibar sa jawab. Nika kan sahabat atabarruk da Kanjeng Nabi. Mun orang mangken masa kibar atabarruk. Contoh pun mangken selain sahabat. Selain sahabat engke gak dinto Imam Syafi'i. Imam Syafi'i suatu ketika nulis surat da Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni kasantren Imam Syafi'i. Nulis surat pakon atrakin da santren si Asma Imam Rabi. Ya riya kang surat atrakin da Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya Imam Rabi entar ngatrakin surat da Imam Syafi'i da Imam Ahmad. Begitu ibuka surat da sareng Imam Ahmad, Imam Ahmad langsung mular. Imam Ahmad bin Hanbal langsung mular nangis cek tetina. Periksanin sareng Imam Rabi ana ba sampean mak mular, ana ba sampean mek nangis katina apa isina surat. Iceritakeun sareng Imam Ahmad bin Hanbal kulah oleh surat dari Imam Syafi'i isina surat itu buakin he Syafi'i bahwasanya Imam Syafi'i amin pe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakon pada pak da Imam Ahmad bin Hanbal ya Syafi'i pada pak ya da Imam Ahmad bin Hanbal tang salam ban kabala da Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Imam Ahmad pekal iyuji pekal oleh fitnah engke gak dinto pekal paksa sareng penguasa sezalim kaangkuy ngakonin kaangkuy andi pendapat bahwa Quran gak dinto makhluk mun badal ada pak bektona saya ngak cek jawab saya ngak cek nuro ajakan saya ngak jia nikah serata Imam Syafi'i ban esena mempena Imam Syafi'i dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Imam Ahmad bin Hanbal bunga kalaban esena surat gak dinto sampai nangis. Akhirnya Imam Rabi ki buru sing ngatarakin surat nyuon da Imam Ahmad. Imam Ahmad kula nyuon ombelan gak dinto nyuon kenang-kenangan. Kula kan ngatarakin surat dari Imam Syafi'i dak sampean. Halawatul bisyarah dia pun ring Arab. Nyuon ombelan nyuon nang kenangan. Saking bunga na Imam Ahmad seibarengakin nang kenangan da Imam Rabi anika jubah seiyang kuy semelekat dak koleng langsung ibarengakin da Imam Rabi. Nika gula tak keduan apa koro keduan jubah nika si cekak yang ibadan gula nika paling akhirnya dah sampian bunga Imam Rabi leman entar da Imam Syafi'i. Akhirnya itanya akin sareng Imam Syafi'i dak remah Rabi mare pada pak sorata engki mare pada pak Kiai alhamdulillah katina apa reaksina senikah sampian ibarengin napa da Imam Syafi'i kula ibarengin jubah sareng Imam Ahmad ibarengin kelampi secekak dak badana da buna Imam Syafi'i pakana enje engko lo minta ajubanah keng bi hedaya cangrep jubana juah ka aing pas aingna bagi engko hatta atabarraku bihi. Dadi sareng Imam Syafi'i
Juba seibarengakin sareng Imam Ahmad bakon becain de aing mangken aing epon tuda Imam Syafi'i kaangkui atabarruk dari Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi nikah nyaman tabarruk nyupre barokah. Tapi nyupre barokah dari orang-orang sesae, nyupre barokah dari orang-orang sesoleh. Nikala ampun tuntunan ben lapa dari ulama-ulama kimin. Bahkan Imam Subki Taqiyuddin As-Subki, Imam Taqiyuddin As-Subki ketika nengeneng neng daerah na Imam Nawawi lah ampun saya ketika nengeneng daerah na Imam Nawawi, maka setiap malam Imam Taqiyuddin As-Subki entar da tempat sebiasa Imam Nawawi kadin tok ngajar santri-santrina apa yang tahajud nang kak disa salat tahajud lebih daripada bahkan muana kadin tok isaku-saka kinda lama sebiasa ikatujuin sareng Imam Nawawi ketika ngajar santrena. Nah apa to cuna tabarrukan marga atabarruk marga ngamri barokah. Jadi mun iker-peker tabarruk atau ngamri barokah baik kadin tok da ulama atau da kuruh senajan bani nabi nikah seestona atabarruk kelaban sampungan epon para guru dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan mun sahabat kala atabarruk kelaban rambut Kanjeng Nabi, bade se atabarruk kelaban pellona Kanjeng Nabi, bade se atabarruk kelaban lapeta atau lampatah astana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana tidak boleh lo oleh orang atabarruk kelaban guru seatena asampung sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milana iya cerakin sareng guru kula bi sampeyan mun agaduan masalah agaduan nak foto tak kening belai ke pon gela nak foto tepak saya tak pate barokah maka atabarruk dak guru nyuan barokah dak guru acabis dak guru minta tua akin dak guru marga guru kak dinto atena asampung dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Malar mantar sadaja ngaoliah barokana guru ngaoliah barokana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama mantan sekedua tejahran ben sekeluarga sadayana malar mantar jembara lancar rezekena barokah keluargana barokah rezekena barokah na potona amin Allahumma. Karena sekadin tok sebisa ya turakin kurang lebih nanyuun sabara ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.